Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Ain't got a care in the world, but got plenty of beer. Ain't got no money in my pocket, but I'm already here. And now the dudes are lining up, cause they hear we got swagger. But we kick them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah, you got me. With my hands up, you got me. Feina de setmanes i setmanes. Aquest any el nostre tema és el de Venècia. Com podeu veure hem fet una góndola, ara aquí amb tanta gent no es veurà. I la màscara. Aquest any hem arribat a les 350 persones gairebé. Els de Can Puig estem d'obres, i com que estem d'obres, anem tots de paletes per ajudar que en facin més havia de fer les obres, Si en algun moment necessiten un cop de mà, entre tots els ajudarem. Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, però després de 3 mesos de feina hem lograt aquesta fastuosa carrossa que aboca una mica al món de l'òpera i al món dels palaus versallescos del segle XV i XVI. Fa 3 o 4 caps de setmana que estem preparant la carrossa. Aquest any hem anat de raïms i com es pot veure la carrossa està feta una parra i un assemal ple de raïms. De mica en mica van rebentant i n'hem d'anar omplint una mica més. Hi ha hagut fades, hi ha hagut follets i la cosa està molt discutida amb 2 carrosses, en fi, una cosa molt divertida i molt engrescadora. La prova d'això és la gran quantitat de gent que ha vingut avui i que estem compartint aquesta tarda. I hem fet el cafè perquè és un poble que fa molt de cafè. O sigui, tenim plantacions de cafè. Abans teníem alls, però ara fa un parell d'anys que ho hem canviat i ara fem cafè. Llavors som el segon poble que exportem cafè més important de Catalunya.